Wanan ding makatuki at ding karelang familia. Pablo and Reynald Dagyao, Constantine Blesilda and Christopher Apimwar, Richard Paulo, Ray Ricardo Dagyao, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene Veronica De Leon, Tess Calma, Teddy Edelrina Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Josefina Manlutak, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Cheat Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leia Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dali Macalino, Jay and Chi Carreon, Emerito Zenaida, Emerzen, Ken May, and Erica Zamer David, Zane Kevin, Marco and Zion Manabat, Ernesto Bolos, John Alfred, April Anika May, Aliana Marie, Alfredo Kayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Jasmine Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Jerome McDonald, Colala family, Briones family, Binuya family, Ruding, Belen, Clarice, Mangahas, Mr. and Mrs. Armand Manlutak and family. Para king birthday ng Kurt Clarence Gosum. Para king safe travel ng Baby Manugid. Para king makasubaling kayadwanandi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek, Chris and Liza Pineda, Minerva, Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronnie Lo, Rin Jasper, and Conrado Bisda. Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Maylene Vitug, Elisa Conrado, Jenny Mariano, Carmelita, Mar, Carmela, and Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Apoles and Peaches Ocampo, Joshua Angeles, Jay Carreon, Romana Ocampo, Lilibet and Ernie Echague, Francisco Domingo Jr., Jose Ocampo, Mark Kenner and Jerry May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Mary Grace and Roy Datoy, JP and Juvie Sazon, Uji and Marie Chris Sazon, Allen and Manette Mangalan, Nina Lay Gonzalez, Charlize Gonzalez, Chantel Angeles, Divine Soriano. Para king malagwang kapaldanandi, Consuelo Mendoza, John Edward Mariano, Almario Manlutak, Carmelita Manlutak, Monico Tungul, Miguela David, Marites Sebastian, Terry Davis, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Ines Gosum, Norma Gueco, Rosario Gilas, Stephen Martin Manlutak, Sofia Manlutak, Charlize Gonzalez, Rina Kayanan, Romeo Lasco, Francis Lasco, Lucy Flores, Marietta Wela, Rogelio, Raquel Roman, Rayel Eric Vincent Laksa, Mila Gosum, Cecil Manlutak, Jo Marie Marcelo and Orlando Campo, Frank Rebzam, Rainiel Pineda, Miguel Pinlac, para king kapayapan ding kaladwadi, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Sr., Isabel,
Gloria, Gilbert, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Jesus Tayag, Guillermo Beatriz, Magdaleno, Severina, Andres, Clara, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Banjo Serrano, Roberto Huang, Simeon Maria Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Jennifer Rafi Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Isidro, Maria, Erico Mariano, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Holica, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Presi, Gliceria, Andrea, Francisco, Bernardo, Nicolas, Rafaela Manlutak, Estaquio, Felicitas Roque, Catalino, Lydia Manlutak, Leonardo, Edgardo Nicolas, Apolonia, Herminia, Herminihilda, Victoria, Pablo, Felipe, Conrado, Marivic, Julieta, Joe Carel, Joan Clelan, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin Dalugdugan, Tess Zita, David, Castor, Auring, Santiago, Erning Sevilla, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Pablo, Mirna, Jimmy, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Sr., Elena, Rinaldo, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Among Damaso Hinco, Miguel, Maria, Juliana, Corazon, Claudia, Alfredo Sr., Teresita, Saturnino, Charmaine Emerenciana, Salvador, Rinaldo Torres, Jose Flores, Lucia Cunanan, Ray, Ronnie, Domingo, Edgardo, Rino, Jose Sazon, Jesus Soriano, Ignacia Evangelista, Virginia, Felix Cuenco, Aurea, Nestor, Chomico, Ricardo, Bernardo, Robert Agustin, Diosdado, Melanio, Eduardo, Elena, Corazon, Lucila, Ernesto, David, Tito, Lourdes, Bernardo, Roberto David, Heidi Robinson, Ireneo, Cristeta, Luz, Rudo, Fidel Abuan, Yolanda Malasique, Prancer Reggie Layug, Lorena Santos, Jesus Santiago, Pablo Lorenzo Sr. and Jr., Maria Mario Garcia, Benjamin Alfonso Gerardo Gasa, Marcelita Bebita, Federico Zenaida Noel, Roland Dizon, Gina Samson, Aida Narciso, Corazon, Demetrio Sr. Hinco, Gabriel Arcilia, Alfredo Aguilar Sr., Angel Sr., Julita Novio, Jacinto Marcelo Jr., Albert Roque, Rodel Maglaki, Milagros Parico, Cesar Aguilar, Alfredo Manlulos Sr., Haroline, Joel, Melchor, Nenita Teodisio, at ding maldang kaladwalking purgatorio, lalong-lalo na rin ang ala ng mga kaganaka karera.
Diyos tamuya, dalitan niya o puryan niya, inu Diyos tamuya. Andi meto nga familia, mitipon tamo, kilagi ni Pampo ning anak, kampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamang Yeso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakisan metong ning banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kaya ka, antimuri. Pakamalan kong kakaluguran, makatipon tapong ning kalabi ng 3 Domingo ning karaniwan na panahon, pasalamatan ning apong Ginoo. Karing dakalakalam at grasyang pagkalub na kay katamo, lipat ning kay katamong kainan ng pon kakulangan. Inyasat kabang pagmulantayang pagmasusyan, ing misteryo ning lugod at pakalulo ning Dios kaniting banal na Eucharistia, kay katalang aminan at pagkalungkutan, detang dakala pinandit, eta mo meging maganaka karingaliwang tao, lalong-lalo na ring mangailangan na lalapit kay katamo. Itamongan, magkumpisal ko, King Dios, sa mayupayang dato, at kaya kayo kapatad, limikas sala kong bina, king isip pamana dapat at mayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapo ko kang Santa Mariang Kapilaman Virhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ding ipanalangin niyo ko, King Dios, sa ginutamo. King Dios, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad ring kasalanan tamo, hiyuli na katangan sa naking biyalang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Ligaya king Diyos, king banwang matas, at kapayapan, karing taong kayang kaluguran, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, kapayapan king Manalangin tamo. Oy pamingat syubanwa, ing sala ng Yesus simbulat ning dalumdum ning sama at ning kasalanan. May haos king salang ita, adwan ming kekang pamanantabe, iubog mo sana ring biyeme king kekang katutuan, at ding puso mi king kekang lugod. Itinganadwan mi king kapamilataning ginuming Jesu-Kristo ng anak mo, ang mabibiyem pon magari kambe mo king kami itong aning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libruning kabiasnan. Ing kamatayan e nadapat ning Diyos, eno ikakatula ing pangalipol ding mabiye, kanitang lelangan no ing sabla, lelangan no para miye. Ding sablang lelangan ketiking yato, atin lang mayap apami kakatawan. Karelo alang mayayakit kamandag nanuman. At ingades, alang upaya ketiking yato, uling ing kabanalan, alang kayangganan. Ing Diyos, lelangan ne ing tao, para king biye alang angga. Gewane at pekewangis king sarili na. Ing diriyaning Diablo, yo ing migdalang kamatayan keti, king yato, antimo ing ikit ding kayang kasosyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit tapakibat. Puryanda ka, uling linigtas mo ko. Puryanda ka, uling linigtas mo ko. Ikanta tayo po. Puryanda ka, uli linigtas mo ko. Puryanda ka, uli linigtas mo ko.
Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Pikabaluan kayo, king pamanyel pantaya, king pamagsalita, king kabiasnan, king kasipagan, at king kekayang lugod para ke kami. Sikapan yung manimuna kayo naman, king pamanyapat mayap. Baloyo nung nuanti karagul ing lugod na kekatamo, ning ginutamong Heso Kristo. Bistaman mabandiya, meging pakakaluluya, alang-alang ke kayo, ban mi bandi kayo, king kapamilataning ke ang kakaluluan. Sasabyan ko iti, uling buriko lang, kabayat nanding aliwa, at kabayat na nakoman. Na kumanlipit ngening kasalukuyan, inya sukat yo lang sopan, dingat yo king pamangailangan. Nungi kayo naman ing miras king pamangailangan, at ila lalipit, ila naman ding sumaup ke kayo. Kinantikaniting paralan, makapisaup-saup kayo, antimoing sasabyaning kasulatan. Ing tini pundakal, linabis, at ing tini punditak, man migkulangan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Katutuan o Ginoo, ing amano mo, papagbanalan mo ke king katutuan. Ing ginuman tabi ke kayo, At kaya ka, Antimod, pamamasa king maya pabalitag pangkang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. Pasibayang dinala ti Jesus king kangatba, at supaking pampang ning dagat-dagatan, pilupungan danering dakalataw, dinatanging metong nga lalaking mayayaws Jairo, metong ya karing talapanibala ning sinagoga. Panakit na kang Jesus, sini Claudia king arapana, at nga nang may kisabing mayap. Magingaluya po ing anakong dalagita, nung malyari tuki ko po kako, at itumpak yu lakeya ring gamatiyo, bayang kumayap at emate. Tinuki naman ni Jesus, at tikyande ring tutong dakalataw, misasaksakan lang lelele keya. Ating meto nga babae ka rin, alabi ng adwang banwang kayayagasan daya, at tutuyang magkasakit, dakal na lang doktor ding linawe keya. At miminaing kayang pibanjan, king pamipano Paulo, dapat ere apakayap di takman, no nilaluyang misubu sakit. Habalita na ing sasabyan daring tao tungkol kang Jesus, inya may kisaksakan niya karing dakalataw milulupong kang Jesus, ang gaking ikwanang milapit king kagulutana, tigkil na imalan, uli nga nang sasabi king lubna, atagkil kyamu man imalan, kumayap na ako. Kanita mo rin biglang tinok ng ingagos ning daya ng mayayagas at dimdam ng kinayapya. Inyang dimdam ng Jesus king ating upayang linwal keya, belik danalaring tao at nga ng kinutang, nino ing tinagkil king imalan ko. Ngarang may kibating kayang alagad,
Kakit mong dakalang tao ring sasaksak ka. Sa kamo kukutang nung ninong tinagkil king imalan mo. Dapot sindunang miglalawe Jesus. Panintunane itang tinagkil keya. Pablasang ing babae, balo na ing may palyari keya. Gagalgal yang linapit kang Jesus. Sini Claudia king harapana at pigtapat na ing mabilog a katutuan. Sinabi ng Jesus kaya, anak, pepakayap na kaning kasalpantayanan mo kanako. Muli na kang eni at ipanatag mo ing lub mo. Mayap na kang lubos. Kasulukuyan na pang magsalitang Jesus, ating mapila na din at ang iba't king bale ng Jairo. Metene po ing anak iyo, ngara, ba't pangabalanan iye pa ing maestro? Napinsingan ni Jesus ing karelang sinabi, nun ing anak ang Jairo, tamigagana ka, magtiwala ka mo. Alayang aliwang tiki, nun mo'y Pedro at di mi kapadada Santiago at Juan, inyang miras no king bale ng Jairo, ikit ng Jesus ing magugulula ring tao, dimdam no ring tatangis at ring managulele. Kalub na king bale, sinabi na karela, ba't magugulo kayo at manangis? Yameting anak, matudtudya mo, dapot ila kelyande. Pepalwala na laring sabla, subali mo ing tata amponing indaning anak, ampon ding at lungalagad at linubla king kebilyaning anak. Telane gamat at ngana, talita kum, nganawari, inang, sasabihan ko keka, mibangon ka. Kanita mo rin mibangon ing anak at sakaya linakad. At ining 12 banwatwa, may nga pamulala langan ding sabla, maigpit ng penabili ni Jesus karela, ing era panyabyan iti kenuman, at inutos ng dinanding pamangan ing anak. Pakamalan kong kakaluguran ing maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Kumusta kayo po? Buri ko lamo pong ipakilala kayo rin pong kaya betam po magtaka kayo, may ragdag kayo pong masanting keniking altar, pero iya po may masang ebanghelyo, pwede kayo pong pisali, nakatamo ang tinjan kanini, nini pong kayabe akong pari at ning kasiping na ka rin, kayabe tayo po kaya ni Father Krister Kit Manaig, bayo ya pong ordain na Franciscan Order of Friars Minor, kayabe na po din kay katamo pong adwang seminarista. He was just ordained last June 14, karin po king Nueva Vizcaya. Palakpakan tayo po among. Tayari na po ng misa. Pagkatapos po ng misang ito, pwede po kayong humalik sa kamay niya. Yung meron pong ibang gustong gawin, pwede pong humalik sa muka ni Father mamaya pagkatapos po ng misa. Kaya bene po Brother Ikoy Samparada. Palakpakan tayo po. At atin pa pong metong paring sasalikot ken sinimbaya mo. Hindi ko po alam kung nasan siya ngayon, pero ayaw niya pong magpakilala. Bala na lamang po kayong humula kung ang katabi nyo dyan ay isang pari na nagpapanggap na nagsisimba lamang dyan. Tsuya po ken, so malingap-ngap po ang gapotang mayaring misa. Kaya po bisang magpakilala. Kumusta kayo po? Ako po balot yung panahon ngeni, malulam, pero malisangan. Makanya makasakit niya po ako. Medyo sisipon ko po kanini. Ay ako po medyo masanting pakiramdam kanini. Pero mimingat tamo pa mo rin po. Tamo pa'y linlang king panahon na makulimlim. Panay ko pa rin po sanang miminom danom. Nino po rin ima, Kenny? Sino po ang mga nanay? Magtaas ng kamay. Okay. Wag po kayo mahihiya. Okay. Kayo mga nanay, kayo pong ima, ako po sabihan na ikayo niya, I will just tell you about 2 types of mothers. Potang misa kabya, ing anak na. Ing meto nga, sabihan ko ng masungit ay ma, o kaya matapang ay ma, potang misa kabya ng anak mo, ikit ming gagaga, ikit ming may sugat, at kikyak-yaking gabon, na nung gawa na ning meto nga masungit ay ma, ing gawa na, nanane, barugane, kandutane, singit mo kanya na ako nakikaya kumalikot. Pero yung metong amalambis ay ima, potang ikit neng
Gagagay ng anak ng misakab. Ikit na mong may sugatan. Tita Rima, nang gawa na ningan ima? Nanane? Lambisan ng anak na, kutang na, nung may nasakit ka, no ka rin yaing sugat mo. At po ang tiro nining anak ing sugat na nung gawa na ning imaking sugat? Nang gawa na? Ikisne pa itang sugat na. Nung no ka rin niya may nasakit. At itang gagagang anak, tuknang yang gagaga. Pero yung kutang, may walaya sugat, may walaya sakit, ali. Pero na napanamdaman at na napansin ning anak. Bakit? Uling at suyeng meto nga taong lulugod kaya, makirame king panamdamana. Balo na yung meto nga taong lulugod kaya, apansinga na ing panamdamana. And this is probably the most human sentiment that we can ever share. Aos ko Kenny, malasakit. Magkasakit ka kaya bering aliwang tao. At in tamong termino, ikatamong Pilipino, potang kematen yung meto nga tao, nanong sabihan tamo, potang muntatamo king burulda, maki rame ko nga tamo. Nakikiramay ako, dinadamay ko ang sarili ko sa iyo. Tamo panamdaman at malo na ang panamdaman na. Pero dinadamay ko ang sarili ko sa nararamdaman mo. Ading taong makirami, tao lang maganaka. Lon yun mo po yung kasiping yo? Tao yang maganaka o tao yang lawen niya. Maganakaya o masungit iya. Lawan yun mo? Ato iniing bage. This is the emotion or the sentiment that makes us most human. Potang tatalnan mo yung sakit daring aliwang tao, yung sugat daring mahanamdaman, dadami tamo yung sarili tamo. Ta naman nabawasan. Pero pakyabe tamo yung sarili tamo king karela. And after, nandin po ako balo ng dimdam iyo, inyang penga di talaring kaladwa, binasa yun, nandin basan talaring lagyo, daring a long list of our dearly departed souls. Sabihan talaring lagyo, iyapong beka, iyapong tekla, nga ng makanyan, at ding, nga nakintawli, at ding sablang alahan ng makaganaka karela, nga tamo. Or we say, ding hanggang kaladwa king purgatorio, detang alahan ng makaganaka karela. Ikatamo mong kapangpangan ng sasabing makanyan, malugod tamo at maganaka tamo, karetang alahan ng makaganaka karela. Gaganakan, we remember even those people never dare to remember. Ating house ko ka rin taong maganaka, those who remember, those who are not remembered in the society. And Jesus is telling us something about the heart of someone who is maganaka. Pasensya na po puling. Hanggang mag-English ko, puro maganaka yung sabihan ko. Because I cannot find a proper term that can translate maganaka into other languages. Ing taong mapamye, he is kind. Ing taong mayap, he is good. But there is no word I can use to translate maganaka. Taong makaganaka, karingalahan ng makaganaka, karela. Taong maganaka. And here is someone who is maganaka. Jesus is telling us, showing to us an example who a taong maganaka is. Number 1. Dimdam tayo king ebanghelyo, lalakad ni Jesus. At sinalubong ya kaya, ing meto nga opisyal na ning sinagoga, Jairo. Nga ng Jairo, Jairus tells Jesus, Ginoo, Maestro, my daughter is dying. He is at the brink of death. Magingaluy nga nako, tumpak mo laring gahamat mo kaya at kumahayap ni nga ng makanyan. At tinukiyapin ni Jesus. That is the first quality of someone who is maganaka. Nakikinig sa pangangailangan. But even more than hearing the needs of others, ing tao maganaka, nga na ning ebanghelyo, kabang lalakad la papunta king balen ng Jairo, sinalubong ya kaya, ing meto nga babaeng kayayagasan daya. King karakalda,
Dalan-dalan la sigurong misasaksakan kang Jesus, uling sinikat yaking pamanulo. Pero penamdaman na, ing meto nga babaeng tinalan at tinagkil kaya. Nga ng Jesus, nino ing tinalan ka na ako. Aba, Ginoo nga daring apostol, karakal ng tao keni, asahan mo rin nga balo mo nung ninong tinalan ke ka. Uling penamdaman ng Jesus, there is someone who touched him with a very deep and great faith. Ing taong maganaka, hindi lamang siya nakikinig sa pangangailangan, kundi nararamdaman din niya ang paghihirap ng iba. But even more, thirdly, inyang di natang laking bale, nung nakarating si Jesus sa bahay ni Jairo, sabi da rin ng alagad ng Jairo, muna pangabalahanan ng maestro, metene ng anak mo. Pero napinsingan ni Jesus ita. Diniretso ya papundaking bale, at ketang kilob na ning kwarto, abe ni tatang ima at ding apostol, til nane gamating anak, at binangune. Ing taong maganaka, heya mo makiramdam, heya mo makaramdam, nune tao yang tatalan at lalapit karing taong ating karamdaman at manamdaman. But you may tell me, Among, masyado naman po yatang komplikading pamagpakakaya pa tao. Masyado naman po yatang komplikading pamagpakaganaka. Kailangan mo makiramdam. Kailangan mo makaramdam. Kailangan mong talan at lumapit karela. But here I tell you a very simple story about being maganaka in our own simple way and how we can save and change the world by being maganaka. Atin po nga duwang mikaluguran, isalikot tan na lamo king lagyong Candy at Japet, dene pong aduang mikaluguran na reni. Hiningi Japet, pauli aking baleda, siguro high school, tutuya pong milyari ni. Pauli aking balera, he was at the middle of high school. At pauli aking baleda, dadala nung anding libro at gamit na king eskwela. O ning kabang pauli aking bale, mi isa kabya at miyugse nga ning gamit na king eskwela. Ikit na yung candy. At yung simpleng gawa namong candy, binitbit na laretang gamit na, sinopane at pinit na ning gamit na. Sinopane at linakad la pauli papunta karela king Santa Ursula. At hangga king Santa Ursula yatad na king bale. At manibat kanita meging mikahaluguran la rening adwa nga nakareni. Mayari lang high school, meging best friend la. Mayari lang senior high school. Mayari lang college, miyabela pa mo rin. At inyong mag-graduate na lang college. Japhet tells Candy his secret. Nga nang makanyan, pasalamat ko keka, best friend. Ulingin niyang ngaldo, kami sa kabkuking dalan, dinampot mo din kanakong gamit. Uling pauli ko kanita king bale, dela ko nganing gamit ko ibat king eskwela. Uling ala kong buring malakwa na gamit ka rin. I was on my way home. Ing dadalan ko metong lang boting sleeping pills ng imha ko. I was about to end my life. Anyang bengi sana nga ita, ariyan ko ning beko. Pero inyang dinampot mula ring gamit ko. And I realized, dakal pamaya pa tao keniking yato. At atin niya pang pag-asa ining yato. At manibat kanita, migpakagana kako pauli mo. Uling pega na kamo kanakong atin pang mayap king yato. Atin niya pong misan, ayo po sana isipan na pag maragol ko ang maganaka ko. But I didn't realize na maging maganaka ko pala ketang gewa ko. Just a very simple text message. King metong tamong staff. That was around the date of my ordination anniversary last year. At baloy po last year, I was struck with COVID last year. At ako po may kapag-celebrate anniversary ko, June 10, 2023, ang makakulong ko. More than 10 days. Inya may gisan po yung imahalan ko.
Ala kong isulod, inya kailangan kong maus king kaya katamong, king mami pimi kanita. At inyang kitang ko batalayo, ing sabi da, masakit iya. I remember this because, ing sakit na kanita nitang mami pimi kanita, kaya yagasan yang daya. She was bleeding. At iya kanututok nang, minessage ke, sabi ko, basan kayo po yung conversation me. Kumusta na ka ate? Hasabi ra ka ako yung milyari. Palawe na ka. Mo isipan ng gastos. Atin kong padalaki ka. Maus ko kang Doktora Santiago, mantuntamong espesyalistang doktor. May kibat iya yate. Could be mamong. Mipas no na ako po. Minom ko pong herbal itang bulong sambong nilagada ring anak. Dakal na mo pong salamat among ipainawa ko mo pong bagyay ni. And then after an hour, digto nga na itang message na. Sabi na, kalambat ko na pong magobra, king, nung kayo po dinatang among, ko dimdam sebyanan makanyan. Halos kanita din po magkasakit ko. Ala ko man pong dimdam karing boss ko ken. Palawe ako mustanda ko. Ikayo po hamong kaganakamo po. Alang makwalta lang kalulo. Pante kayo mo po paglalawe kaya kami. Kaya dakal pong salamat king lugod at lingap mo po kaya kaming hanak mo. Okay mo po. Siguro dala na mo po ning mikakaedad na ako. Kaya panamdaman ko po ini. Painawa ko mo po. And then the last words were, para king anniversary yo po, okay na ako. Karin ko pagtanto kanita, ala naman mawala palaki ka, potang maganaka ka. Aniwala kay po ka rin? Dakal ka man ni pamye uling maganaka ka, pero kapilan man nalang mabawas kaya ka, potang meging maganaka ka, karingaliwang tao. Ding taong maganaka, ilaring mipapala. Bakit? Ironically, ang mga taong mabubuti, sila mga taong nakakalimutan. Bakit ko po sabi? Kutnanda kayo, nino mo po ring paring atatandanan nyo king parokya. At nino ring paring pisasabihan nyo king parokya. Retang paring maganaka o retang paring masungit. Ipagkwentuan nyo retang masungit, puwari. But this is the consolation of people who are maganaka. Makakalingwan la karing tao, pero balo tamong kapilan maneno kalingwan ning hapong Gino. O iting kaya blasanda, alanganga ing pamanablas karing taong maganaka. Tandanan mo, kapilan man alang mabawas kaya ka, potang meging maganaka ka. At kapilan man, makalingwan ka man king yato, ing maya padaraptan mo, ing hapong Gino akakit na, at nakalingwan. Amen. Talakad tapong ngini at ipasyag tamo, ingge katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, king Diyos, ipangmayupayang totoo. Di na lang king manwat iyato, at kang Yeso Kristo, anak ng bugtong aginutamo. Pingagliking upaya ning Banal na Espiritu. Mibay kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng payang Poncio Pilato. Ni Paco king Cross, mete at ikot-kot. Tinipaya karing mete, king katlong haldos, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklok wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Hibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka ring mabye, anpon menga mate, sasalpantaya ko, king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king kami sa makding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king bie alanganggo. Amen. Sasalpantaya tamo king meto nga Dios, salina lang kaya katamo king alang, kaya katamo alang-alang king bie. Mit mong tiwala talang itas kaya ring sabla tamong kapanamdaman at karamdaman, at ning balayaning Dios, kabang nga tamong manalangin, ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
Bani ni Iglesia, sundo ng mitmong lugod, impamipakayap ng Jesus aginuta mo. Banding masakit, mipaldanan lo, ding madadukurak, mitimawalo, at ding kalulu at mayna, mipaglualo. Manalangin taking Gino. Ginuning be, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ban kaniting yaton danupan king pamangan at ulagang espiritual, ding atinan a iglesia at bansa, makabuklat lampalad idake ing labis-labis at tsukarelo, kareting dimut kareti, manalangin taking Gino. Ginuning be, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para ka rin doktor at nurse, ding sesese ka rin masakit at ating kapansanan, mika maragula sanang kagalangan, king biye, at mika inspirasyon, king obro, king obraro, kapamilataning lugod ng Kristo, manalangin taking Gino. Ginuning be, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Banin kasalpantayan at dat kapanaligan, ding masakit at mamamate, matibe miyugni king ginutang Heso Kristo, ban kaya beno, at tanggap dang mitmong kapibabatan ing sakit, at potandatang na atanggap da naman ing kamatayan, anting pasbol papunta king ganap abye, manalangin taking Gino. Ginuning be, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ban ka ring komunidad ng Kristiyana, mika masabal tamo king metong at metong, nung makanano ing lingap ning Gino kay katamo, at ban pabandyan tayo ing balang metong karinganggang mayap ng kalam, ning pusot kaisipan, manalangin taking Gino. Ginuning be, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginong Dios, utang mi keka, ing kaya kaming pangatsyo, ibat kaya kadaratang ing sablang maya pating sablang kayapan. Saupan mo kami nga kawangis mo, maging mayap at maganaka, lalong-lalo na karing taong mangailangan at pakakalulo. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King
Pray, my dear friends, that this my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who graciously accomplished the effects of your mysteries, grant, we pray, that the deeds by which we serve you may be worthy of these sacred gifts, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father of mercies and faithful God, for you have given us Jesus Christ, your Son, as our Lord and Redeemer. He always showed compassion for children and for the poor, for the sick and for sinners, and he became a neighbor to the oppressed and the afflicted. By word and deed, he announced to the world that you are our Father and that you care for all your sons and daughters. And so with all the angels and saints, we exalt and bless your name and sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Mitmuya yato, banwat yato mitmu, ingke kang ligaya. Hosana, king katatas-katasan. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Mapaladia ing daratang ing lagyon ing Ginoo. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. Banal, banal, banal ka Ginoo, Diyos kang mayupaya. You are indeed holy and to be glorified, O God, who love the human race and who always walk with us on the journey of life. Blessed indeed is your Son present in our midst, when we are gathered by his love, and when, as once for the disciples, so now for us, he opens the scriptures and breaks the bread. Therefore, Father most merciful, we ask that you send forth your Holy Spirit to sanctify these gifts of bread and wine, that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. On the day before he was to suffer, on the night of the Last Supper, he took bread, said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, gave you thanks, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it,
For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant. It will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Sublimum pahayag mi, hanggang aking datang ka. Hanggang aking datang ka. Therefore, Holy Father, as we celebrate the memorial of Christ, your Son, our Savior, whom you led through his passion and death on the cross to the glory of the resurrection, and whom you have seated at your right hand, we proclaim the work of your love until he comes again, and we offer you the bread of life and the chalice of blessing. Look with favor on the oblation of your church, in which we show forth the paschal sacrifice of Christ that has been handed on to us, and grant that by the power of the Spirit of your love, we may be counted now and until the day of eternity among the members of your Son, in whose body and blood we have communion. Bring your church, O Lord, to perfect faith and charity, together with Francis, our Pope, Florentino, our Bishop, with all the bishops, priests, and deacons, and the entire people you have made your own. Open our eyes to the needs of our brothers and sisters, inspiring us words and actions to comfort those who labor and are burdened. Make us serve them truly after the example of Christ and at his command. And may your church stand as a living witness to truth and freedom, to peace and justice, that all people may be raised up to a new hope. Remember our brothers and sisters who have fallen asleep in the peace of your Christ, and all the dead whose faith you alone have known. Admit them to rejoice in the light of your face, and in the resurrection give them the fullness of life. Grant also to us, when our earthly pilgrimage is done, that we may come to an eternal dwelling and live with you forever. There, in communion with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Joseph, her most chaste spouse, with James, with all the apostles and martyrs, with Saint Francis and Clare, and with all the saints, we shall praise and exalt you through Jesus Christ, your Son. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Mit mong kapanaligan, King Dios, sa malugod at maganaka kay katamongan maus, tamo kayang ngeni, kapamila taning panalangin na tiro ning ginutamang Yeso Kristo. Amen.
Aldo, Aldo, biemu king Aldo ngeni. At ipatawad mo ring salami ka, antining pamamatawad mi. Karing mi kasala ke kami, emu ke ipaisaul king tukso. Nune ikabus king marok, kabus mo kami king marok. Ikabos mo kami king sablang marok ko'y pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paning pakululo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos sa lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ning talapangabos ming Yeso Kristo. Uling kaya kayong kayarian, kayo payan ating ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos, save pami, ing ginuming Yeso Kristo sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, pamayapan ng ponpisan metongan megpang king kaburian mo, ika mabibiyan pon magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sanang parati kaya kayungan. At kaya ka antimon. Ing masayang paralan idaki tangin iking balang metong ing tanda ning kapayapan at pamikakapatad. Isa ng pabiyabi ng katawan ng punday ng kami sa Kristo. Pagkalap niya kailangan kay katamong sablang tanap kay Pakamalan kong kakaluguran, niyo ing kordero ning Dios, niyo Yeso Kristo, ing lupa ning lugod at ganakaning iba, niyo ing milalako king kasalanan ning yato mapapalad tamo, ikatang mayayaos ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Gino, ako matampang tanggap kaya ko, dapat yag kasmeng amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, save kami, iti sanang sakripisyo at pamakinabang, pagkaluban na king dake king kekang biye, at so pa na kami miyatad king lugod mo karing sablang sulok ning yato. Iti nga naduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapos saguli para king makuyad mo pong announcement, digil po king kikatamo pong Dalo Barrio. King daratang pong July 5, magumpisa ne po, ing katamo pong Dalo Barrio ng Santiago ang Timong Hudyat, ning pamagsadiyata mo, para king daratang nga solemnidad ng Santiago Apostol, ang katamong patulunan, king July 25. Magumpising dakit kapamilataning limbon, manibatan king Pisamban, papunta king Baledari, Brother Rolly Flores, itang alas 3:30, ninggat panapon king July 5. At ibat ka rin, magumpising prosesyon pabalik Pisamban, kanita mi pagmasusyan ning misa, itang alas 5:30, ninggat panapon king Pisamban. Kabukasan, July 6, mumunayang dumalo king Barangay San Nicolas, itang alas 4 ninggat panapon, makoya po kay ni Pisamban at alas 5:30 ninggat panapon niya po maganaping banala misa king bisitas na pong San Nicolas ating pamaglan niya karing masakit. At ore ni puring pamituki-tuki daring baryo at dalawan ng Santiago at kayang ing relikya ng Santiago at kayang larawan. July 7, San Miguel, July 8, Santa Ines, July 9, Santa Ursula, July 10, Gawad Kalinga, July 11, Sitio Virgen de los Remedios, July 9, Gawad Kalinga, tama, and July 9, Santa Ursula, at July 10, Gawad Kalinga, tama, July 11, Sitio Virgen de los Remedios, July 12, Villa Santiago, July 13, San Agustin, July 14, San Juan Bautista, July 15, San Juan Nepomuceno, July 16, pamagbaliking Pisamban at umpisa na po ning novena ng para king kafiesta ng Santiago Apostol. Pag nakapo ka rin sa blang bisa pong palanya o karing kamaganak da puring palanya king misa kilubning Dalo Barrio, malyari kayo po makipag-ugnayan ka rin kaya kayo pong CPC ning kaya kayong bisitas. Pag nakami po ay impong pamaglanya karing masakit, para ya po karing taong masulong na edad, o reta pong ating matinding karamdaman, o retang karamdaman amalyari dang ikamate. Nung manggatal kayo mo po at ating allergy, eko po palanya. Okay? Pa-dermatologist ya po yan. Eya po palanya. Nung manggatal ko po singit, paghamos yo po karing misteryo, po king pari. Okay? Eyo po kakulalapit. Nung manggatal ya mo po. Para ya po ini karing adwang extremes po yung iwasan tamo, yung gagawan tamo po yung pamaglan niya karing baryo. Iwasan tamo po yung isipan tamo yung pamaglan niya para ya karing mamamate. Okay? At iwasan tamo rin po ay yung pamaglan niya para ya king mas kinano mong panamdaman mo king katawan mo. Eya po para king rayuma at eya rin po para karing mamamate. Para ya po karetang masulong na edad at karetang matinding karamdaman o retang karamdaman amalyari da pong ikamate rin kaya katamong kapatad. At tutuki po, kadwaing pamandalo ng Aponsiago king barangay, nasami pong milapit yung lubusan, yung kaya katamo pong iglesia at panamdaman niya po yung presensya na kaya katamong memaryo. Uli na po niting sangkan, mika pamiyaliwaya pong bagyaing porma niting Dalo Barrio kaniting Banwa. Maliban king pamanatili na bisitas ning larawan at relikya ng Santiago, king kilub ning bisitas, kinabukasan po ning Dalo, bayo ya po makoking baryo, dumurot ya po karing sityo ing larawan at relikya ng Santiago Apostol at kareta pong mitutok a baryo, mitatagta mo pong base ecclesial communities at mikaditak pong pamisulusulo. Agatan talangan po ring sabla tumagon, karing mitatagta mo pong base ecclesial communities o BEC, karing kaya kayo pong purok, kanita behabe tayo pong pigunaman, ingkaya katamong kasalpantayanan at ingkaya katamong pamikakapatad Kristiyano. Dakal pong salamat kaya kayo. At katatawlian, pasalamatan tala po pa si Bayo, reni po nga kayan tabi tamo ring seminarista, tamo pong Franciscano king parokya, Brother Ikoy Samparada, at syempre ingkaya katamo pong kayan tabing Bayo pong ordain, Father Krister Kit Manaig. Palakpakan tayo po. At
At suya pamurin po ken, ita pong magpanggap asisimba po ken, pero pariya po. Clue, malatiya po at ditakya po buwak, itang paring ita. Okay? Malatiya at ditakya po buwak. Father, naintindihan mo ba? Yung clue ko kung sino ka, medyo maliit ka, konti ang buhok, pero gwapo ang paring ito. Okay? So kayo na pong bahala manghula kung nasan siya sa loob ng simbahan. At katataw yan, atin la pong pisasali pong tarpaulin din kikatamo pong kayanakan, king kikatamo pong sa media ministry, anti pong pwede la pong i-post king kayong gates, kaniti pong panahon king kikatamong pamagsadya para king ka-fiesta, just for only 100 pesos, para po panyaw, pondo na po ning kikatamo pong media ministry. Sana supportan tala po, ring kikatamo pong kayanakan. Dakal pong salamat. Talakad ta po. Hingginuman tabi kaya kayo, At kaya ka, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan, beda rin kaya kayong familia at pakamalan king biye. Ipagkaloob na sana kaya kayong metong malugod at maganakang puso, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, pamatulan niyo yung Ginoo, karing pamibiye-biyeyo. Salamat King king Diyos.